Subsubli, dahil ko na. Subsubli ako na kita pagkaya may manong June with John Mark. Dito lang nga po, 98.5. Aya from Kawayan, iti! Idol tayo nga FM. Po, talaga, ori ka ano man, late kang kanayon. Ori no rin niingan. Isang oras nga, ariglik ko mo dajay. Oy, sadot, bumangon ka. Apo, ko na, Kita eman, aglaw-law. Apo, paspasag idam. Siksikalat na kaidan. Nagidaan. Situnalan sa dyan niya. Ano? Si Kati Malay chords na. Anong ortigin na to eh? Hoy, sadot. Sige man. Hoy, sadot, bumangon kan. Kita eman, tiag ngaw-ngaw. Siksikalat na kaitan. Madi. Madi ata pizza. Wait sa madi. Gusto mo na? Hoy, sadot. Hoy. Hoy, sadot. O, di ba? Hoy. Hoy. Madi, gano'n. Nga tao? Ate karne. Hoy. Hoy. Jay. Hoy. Sadot. Bumangon ka na. Bumangon ka. Dapat ko panawa munta na gidaan. Tanggad mo. Kaya naman eh. Di kay Joseph. Sige, tugtugam. Hoy, bakit agtalnakan? Kaya naman na eh. From kay Joseph ata. Wala. Okay, nga ron. Kasabo na medyo nagkagatak nga agar areglo agad mabuti nagtilas 12 terapi tapno lang apo adama itit mga sabali nga uni every Sunday kasabo. That's how we prepare at kami manen. Kung na naman dito textmate. Ay, textmate. text line. Oh. Hello po, binabati ko nga po ang dalawang anak ka na si Lawrence at Lizelle na natutulog. Natutulog pala, pinapabati mo. Mamaya magising yung mga yan. Saka po ang asawa ko na si Louie na naghahakot ng mais. Thanks po from Eden Dukusin ng Dingading San Guillermo, Isabela. Watching from Hong Kong, hi to all my relatives and friends from Johnson de la Cruz. Watching from California, gano'n sa man ay Mildred Ngawalin from Rogel Baay. Para kasi pa yung naiwawa ka no. Ay, yung naiwawa, medyo naiwawa min ako. Talaga kinantam Joseph na. Para kasi mga idol, Jay, ayatan ka. Isagot ko kadagiti kalugarag, tinarbakan ni Loco Sur. Thanks and more power from Ano Boy kansyon ka no? Kakola. Ano kansyon na, Jay? Jay. Are you latest na request? After this piece, ka na ba? We're going to give you, ayatin ka. For the meantime, maulawak Mildred. Pagin tigay yung medita rojas. Si kantay kapintasan, tan naglabasik day tarupang. Kiday mo, anaahitan, sino katampi na ugadam. Buok mo anakulayan, pintas nga aglaplapusanan. Ti dagas nahan nga nila kay mo, tiin ka isang saganaan. Aanot na kay Bibiyang no isuti pagragsakam. Uray pa'y amin ken kakit na yunam, sangulikod pa ekstensyonam. Angem ko may sardeng mo kuman, talakay mo alipliputam. Ta isuti ng aklon kaniyam, idi bardang isit kapailang. Ay maulawak sawen, maulawak sa Mildred. Jakmeten mataro sang tigtig na mo analimed Mildred. Kung naklutay ka denden ng asawa, tiin ka ipatpateg. At talagarot ken kandi ka pailang amarmarnek. Pasaran mo mantil 7 inches bayaw. From Kuya Joseph. Watching from Thailand, kabalak na kiti iikit ko, malukin ipagkorakel, kanlakay ko, Belson from Alma, Malubar.
Ay maulawak sa Mildred. Jakmeten mataros ang tignay mo analimed. Mildred, kunak nutay ka den ng asawatin ka. Ipatpatek, adalagarutken kandi kapayla amarmarnek. Si kantay kabak nangan tilad at pagpalpala ilangam 24 oras ka nga online, puro selfie kargana tatay mo. Matamit tayo pamiliyam, di pa'y pulos ama pagserbiyan. Basta lang aruden miti upubram, balang kantis kanto pa ilang. Manang ko at dapay oras mo, at anangin day tabiyag mo. Maan-anuno nang isip kudil mo, when no narasay takit kiday mo. Tinapatek may sat lakay mo, tay nangaklon kan kat si bubuo. Papu daw hindi ta puso, day tat pintas anapudno. Papu daw hindi ta puso, day tat pintas anapudno. And of course, hello Manong June kan ating JM Kablawa man Manong ni ating ko nga Sabel Espirito Tayawan. Tiin na pa nagkasangay itangal daw September 15. Sabay ko bunso taadupay ma-boyfriend mo kuna nasamot ay panagkasangay itiing ka i-celebrar. Agyaman ako ni Manong tado nga anos yung nangimbasa dito Kablaw ko. More power and God bless always from ating Flor Delina Espirito here in North Point, Hong Kong. Madama, iti pa nagbibuyak kada kayo Manong ken ating JM Kabayatan. Iti pa nagralrali la, iti aglawlaw ko. Nagpipinutok, nagpipinuong dati ka nagpipinuor na ko naman. Ura yata dahil na siguro nga ito building na. North Point, safety kayo dito. Okay, kuya John, request ko man, bukal-bukal, sagot ko man. Kentukol nga ating agdingdingag J. Balay from Bong Blas, iti Bacolod, Kawayan City. Bacolod? Bisaya yun siguro. Di Bacolod, di Bacolod. Guna na. One. Last na po bago balik sa work. Regards to family De Leon at Di Maya at De La Cruz family from Jeline Baksal. Kanaman ni Shen Fermo watching from Alabel, Sarangani Province. Pag-greet po kayo Jem and Manong June. Fermo family, Tranquilino family and Parilla family. Thanks po. Sirok Chipandiling please. Hi mga idol, pakanta nga po yung Tubot Ti Kadaratan. Salamat po Roda Kuwarakis. Ni ating Roda. Okay, ito no. Madimi pa na practice. Kapsat na siya. Footprints in the Sand. Okay, Rod. As requested by Manang Elmer and Manang Edna. Dedicated to Manong Elmer, Itiiwa Beach, Hawaii. Song called Kas Makita. Kas makita bayati panagdenata. Kas makita adun naglablabasan ta. Kas makita masapul ta tunggal maysa. Di kay papanan tipod nung aya. Kas makita Kas makita nakapinpintas kalata. Kas makita agmauwi yung agpailakin ka. Kas makita ni patay at mamagsina. Di kay papanan tipod nung aya. Kas makita
Naglabas man ti adu atawen awan iti wadwan talyawen da ken mas daaw ti balay kita adwan Amay libot istorya ka Tapno maamwanda Tikod no nga ayan Talyawan na ta Ang ay libro't istorya ka Tapno mamwanda Tipod no nga ayan Talyawan na ka Tapno mamwanda Tipod no nga ayan Talyawan na ka 46 minutos kalpasan ti alauna ti malam.